kese kulwa na kwa ne ya Father, the work of a priest remains the same. It is to bless, to absolve, and to teach. And these are just not acts, but part of an attitude. We are to live in the world in such a way that those we meet feel absolved without asking for absolution, blessed without asking for blessing, and instructed without asking for teaching. Yani ukethia andu matuona ne mathimeka ona matena akulia wathimu. Andu matuona ukethia ne maeke wathabu cio ona matena akulia uekeo. Andu matuona ukethia ne masomethua ona matena akulia masomethue. Undu ucu ndwela isi lakini ne utonyeka. Na nenesi inyone nyuta Kristo ne mwese kana mabinda mainge athembia inge ne mailie ou Father aileto gusisio na itho oi manyondo wakwi ano bo yekata oithela oithi ande unidi kuotabia muno nondo ne wakwatia. And this attitude, Father, needs to be so intrinsic to our being that there is never a moment of time we are not this way. Yani, twailete kwithia watuilie ou na kwou wewa muthembi weana ou na ni mwinge na kwou nye Father umonthio chakwa ni ku encourage. I wish to encourage you. Jesus speaks directly to each of us and particularly to you. Walikana kuoya musie tusiaitwe kula wasiaiwe walikana undu twambata yema sange nonzani awe nundu ndwaisa ubenduka muno na yuma tukwane nge atu yendania nena kunundu tatwika tethi kwambata yemani netielwa kwasa yuyu ona abadhali obai kombe kana mwaziata nundu bai yema na no kanditwa aba bandu bena yema na mundu ayambata mituki wethiani wakwikiwe kanda na no bigie kolege data endete ku Father walikana maundu acu maingi alasa ingi matulikana cia undu kwailie where you were born, successes in your past, sometimes the mistakes and the failures. Kulioela omondio ya patani. How do you tell your story? Mondo ela ekwiyeosya ne kwiyeosya na akalea kwinenga maximaseo ntendete imwe na kwogwa nake Father no kwikala kewa ataisa kwikondu bailite. Sometimes you may look at yourself and you fail to validate yourself, but today your story is a story of victory, because your story is crafted to the story of Jesus Christ. And how is the story of Christ? The story of Christ has pain, tears, wounds, and successes. Especially when he was healing those he met, and sometimes when he was teaching. But remember, lastly, the story of Christ as the resurrection. Na kila umwe witu story
lakini ithela nesa ya thela na uthayuko ntendete imwe nondo wethia o mabindamwe we bai ulwanthi andu mena bata naku saingi andu mai uthama na mai ka utavia kitumi ma uthamia nawe father nene sene we singa weno ete yo parish yaku yambe kyo kula wambeye na life saingi yo mawo saingi yo kwita yutia ona saingi kalobotoka nthakame no kendeka lakini ona ilio muthia wayo ni uthayu icho atene na chau na inywete kililikanai kana ba ilio na yu kendo kela fani ni ati ona maundu mate malunga lumono ai mondo mwe asia ngai ni wandiko mulunga lu mekululone medioeku. Yani God can write straight on crooked lines. And I think, Father, that is where we are. So, remember, no matter how crooked the lines are, there are people who aspire to be where you are. Na wenda umanyoki ukanaicha uo sisya ongalesu ya kwa aume weona kyo makume to itina mekwa asiate enda utue ka thembi nange moka utumika misa omaye kwatia matumikanga misa ukamandiki abalwa mathio thembi neke nondo ni ondo moseo na kwa omonde one ndo nya ukuya where the world did not accept you, your Father in heaven accepted you. Where the world did not appreciate you, your Father in heaven appreciated you. And where the world did not validate you, your Father in heaven validated you. And where the world has not loved you, your Father in heaven loves you. Na yu nonasie kumaila ngai wa kwetie mondo newe kalanga akolwa nelikana pae ordination ine masaku peo kalaka wathi kaina wata signature na yuyu miaka 11 ne mingi kana tiwo mondo tio kulwa kana akili kalikanga ngatiwo ukethe asindu ila wesete na isie kiara atio usio tikalika na siwando Father ngai akwiye nina akwitie na yuyu ngaenda na ciana aku mpaka kula withi na yukwa ya toma tukunika stanzo kamwe nyende mwini musiota Mwololo lakini kwa yeno yake ni iwe majina talaika kawathi kauna atie kainawa nimemkuta Daudi mtumishi wangu. Mafuta ili mkono uwe na daima. Mtumishi wangu nilimpaka mafuta ili mkono uwe na daima. Mkono wangu ulifuta ndiyo utakao ya nguvu. Nimemkuta Daudi mtumishi wangu nitampaka mafuta ili mkono uwe naye daima.
Ndesia mwana ni wewe. Musisia mwana ta wewe ndo wewa. Wati mbe na ate ikombe. Na yuyu we father wa leo ikiu ni yuko ndio ndonge ngutethia mundu temuka atethagwa ni Ngai. Kwa tondo na kwa ni utonyo usuwa wathima nyona kwa ni mwai na kwathime na ukusubia Father Mwololo mwai na kutisia cia uthi wake na ukwika nesa na mwai akukililia uthi wake na ukunenga muo acia utwiku ndia cia mwewe batha wenywe wathimwa yu tiondwe ilie kwacha yu ne wekata nikana withia maundu make ni mathio ndu bekite ata kwa Father ona ndu makwita masietwa onangi utesi etikiliane matwitwi yao masietwa nene siethia abandu bange nita wango mweini museo ayo nezio kilete mbangite nethia cia na imbeta ngo ke mweini museo ayo names. Jesus is calling you by your name. And therefore, your story is going to be a story of victory because it is closely associated with Christ. Kwa tweboya Ngai au nenge andu aingi makutwika na mboya ona makutwika nthini wa uthembi waku nondo Ngai aminie kwikia asili mundu wa kulea ndevo undu wa Ngai nduleawa ni andu nondo maivinya take. And I can assure you, God does not call men into the priesthood to frustrate them. He is going to be with you. Ila we kamisa uye Kristo mwe wa Kristo ukethia we mwene onaku we part ya mweusu ila wome ndakame ya Kristo ukethia we tayari kwitayutia na ndakame otondo Kristo wekie na nekana. We are called to seek for God's blessings in our lives, and when we ask for God's blessings we are reconciled with him, and we are supposed to bless others. We are to ne kwathima andu alangi ila twathimwa na nundu Father Ngai ni wa kwathimie ndukethi wewe mubuthu kwathima andu mangai nanye bandu bathembia ingiala usupport yakwa ndeto ona kwa beno yakwiye liu museo abe muthenya ni no kie bana ewe muyo ila ni nethiye nuna uye kibibya nyama kila chai kikoko bala twaenda chumwe binda imwe lakini saingi mwiki yosu witha umanite na mathina ntendete imwe nondo maya wa umangu mauambu masemwe itwewie chao tei. Sometimes faith that seeks help is problem based, and it was in all the 10 lepers. Kuyo eti kiliange malikana Ngai oila mena mathina na mathina mathelobo Ngai ni wekata na bandu ba moke chuma matongie Ngai mubea na mayumia ondembo ya utaio we methe ya kilabu maisunga maitungia satani mubea na mayasya mutu akatu kwe wasubiye mbai ai mali gile gwe tambai masobe yawe mundu weba manyende nundi saniti ai mundu ni obendo yakabangezi to yake yune mbai na itwe to mweseta wa mutani ayambe yakwasya sobe ya chao ayuyu Ngai ana mumisi obalonai amukilia na bandu ba atungio Ngai mubea tondo umeaye kumimekie mumaende hiyo na safari mabanga tondo ita bobo ni wekata yamekwisha so wakaendelea na safari ona kuiwete to maendie nako yuyu
ndumanya na yu mabinda mwene twetha atu ilio ukethia ila twina thina taboya pio ona twaboya novena lakini ngai amina kutwitana na tubetangana na thina usu ubo wako yigata tunamweka Mungu kando alafu tunangojea tena tukipatwa na shida ya aina fulani tunarudi haraka yuethi angai wito no tawie tweka batine oila ta mwenda tika mwasabu akatumia mathina na atumia mathina tuwe mutunga ingi bau na tuende na maisha maitu ndo bekite hata lakini omonthe we father we kala musamalia wo museo aina level ya akeli ya mwikio ula ni mwikio wa kutunga mubea faith that expresses gratitude. And this one leper came back to Jesus and told him, thank you. Amwe wando weka. Tulilie ndu kuna myamutwe atunga mubea. Aya atunga chao. Asia ondola ne kwa ni Yesu paimondonge waambika. Na ewa ataendea na safari atasiokete akatunge chao mubea. Na nowe nake weki iwe siama ile alama mbe meiwe thimuke yonanie kwa thembi kanane mwiabo na menzi ane maboa na uyu okie aboiye mangu lakini Yesu amwia ukila uthi mwiki waku ni wekata tondu ina mwiki nginya wa kutunga mubea tondu ni webituka because you have gone beyond yourself to come back and say thank you. Simama uende, imani yako imekuponya. Nyumba ito nonginya tuyekulie kwani mwana wako wawaite mo umeana. Nundu beona nyabo ndunge watiele. Tende temu. Ogandu amwe mabo yenusu na koyo abo abyo. Nundu balaba atialete Yesu ne wamino kileilie ona mwikio wake. Kwa ufadha we ni waibeko ani Muthu Thomas Aquinas aisie mundu na ngai matanite maundu ana ngai ekala atutaite maundu ana mabata. Number 1 ndembo ya kumutaiya na kumukumya na yu ndembo tinu ndo atwita tuyamukumya ngai twe na aku wendwa ibeko ani yutithie tutialite ona ito tisisi kana nite kwibanga kwa mbango wa muthemba wiba usu. Number 2 ngai yethiawa atutaite ndembo ya uwekeo nondo tuyabitania ni asia ni welile mabitio maku onthe ma myake 11 na uketha be undu tialite emisa ya thela ni umbono ka utele ngakumbulithio boge gata mama wenzi anjara kana inyu mwezi kana ithia thembi ne tumbula nondo na ito tuyoandu ni kana tuweke mabitio maitu twithiwe na vinya ula watu nengie mwambelelio ni tutendo no aitute chao na we father ko ni we kondusu mwenye wetu yatumbule mabitio maitu ni kana twithiwe tuyalikumya ndembo ya misa na we monthio ubosio wa mina na chao ikwani akatatu ilanga iyo tutaite twailite kumwiba ni ndembo ya kukulia uadhimo na weju father ndatumbania ba atekwenda aadhimwe tiende temu mwewe weta maundu maingi ale kuona mailite kuyania na none sibe yangu bitheto bungone we namo ekuona ngai yailite kumwadhima atondu ndembo ni yekwa ubo usu ni wekata ngai ndakengana wewa wa mukulia undu au nenga undu usu ona akwetelia esa ukunenge okiu nondo ni watamukie no chenda na ende ndembo otau ya ekumwesuba na nekana wethie ithie tando maundu ala mabata kwito ni weka
na muno tuimotongia mubea twemokulia maundu ma mwanya ala ithie twailite kwithi watu yenda maisha ni maitu. Kwa ufadha we yune wa mine kwani ni asia ota Yesu ukilothi na muguo na nduko kiloyu misande na mbothela ukilothi na muguo mwege waku ni wekata kana inyu mwe kuona mwege wake wa mubosia ninge mundu wa ombania kwaya ombania ndu na beange mandi ye munyanya ya manenge sikuku mundu sintanda ibathabu syake ni wa ibathie okele athina chao na muguo naende yuyu miaka ya uthembi eimwaila kwa yuyu wotingatinga ndisi undu be awanesa wakikamba lakini newe abaitwe ko kamesia mbue eta elawe manya maisha makamba niwe sifadha ni muneni watu story of funny itayuna alikana ni onjoba indai mutwa andie chathe ne bandu na asia okibetikie ko kila kina mume makasaubiya musie makelekela kwa mundu mwemwai ongali cho mwezi ngali omwendanga kaino mwezi mwe ndiko mwenye ndizingekana nenywata aina weta ngali oyewe andu maitie jeje kuno na yule wese maundu meo binya ona musie ne meo binya to gweningi lakini mundu loto nyana na musi waku nonga iye chao wona we kwatia ndo we kuna we wajao ifadha atuya ayekebetikie na mume me uthibo mume akalikande ni wese kwa mundu mwe bailika yombosia balika mundu echao mundu mewa yuba ko no lasima ngo yitondo ne yita mundu mwe kanya mekanilia yake osakabyo kabyo ko ineza mwambia tam amutema akithe yandulu musewe thia akayite lakini nunu ne kwenda musio lungale asia ona wo usundu ichao amwe yita byo lakini we thia ndisi ana waono ndu tha umesie no mete lakini no nginya we umesie nundu bekilo kwigata amwambia bako bangele ingita akithia wethia muse ala lakitwe ni ngele nula lakitwe ni ngingo nula lakitwe imoko amwe mani iweta wabota ozwe wegata umaluka ekalatete ya mukai nzembi kwandika wewe abandu bondo kone bakali lakini yomesia ake mundu mwenu siziona mukano mwana ke eona no eona ngwatelo omwe ni museo mundu mwe abange binda yakwe basokizia yekata siye ibato no ndweka ba kane bange oyuethe ai muse ewe nzembi akayite bundene ndese mundu mwe nani amyao na ageona kone kwe kondu wekwa atezika na yuboso atu enge mwe ni museo sewa okelela kunza mwe nzembi eyo mesie musiwe binya kwaka musikwe binya eyo mesie unaweze masano maendete na father no tuwe eto weningi yuyu ne mweo mwende musobe mesie nyu na yuyu oyaka musi wakuta ula mundu mwe wawetiwe ni Yesu aakie musi wake ebiyane ayakie jaone ebiya yela yeta wa Yesu Kristo yela yatwikie ebiya yake kotoni wethe yange wa yakuthingithwa ndibo yuona tambe ya umantha maundune mandunia useo twekuna we awachao wa manana ni laisi to ya ai musio wakuwe tonya no kuboya ngai na kumuthocha bo ende muno kumukia na kumunenga ndai ya na kukwata miao yake ebuku yethu ya asia you know the fear of the Lord is the beginning of wisdom twabunde siandu maitu musiene kukia ngai na twatongo ewe ni mwene musi ubone wekata
ai musiusu wethi olunga lite nesa lakini twabetanga ngai. If we exclude God from our families, it will be very difficult for our families to withstand the challenges of our times. Tio mwese bindane yito mosi ne mokone kumono tiende temu no kalea usobelelwa ne unguthoka nata ngutholanga mesi uba wa kanisa ne wekata athembite yosa oba umusiene masista mana kabito yosa oba umusiene. By the way ko dunia ne koya kana keta masista ma Catholic ko ai so manyu ukasisi sister wenywana no yesi sia tha mwasia ito mwako mwethia ekiba thukani cho ichambe iye kuonekana lakini ondo yutu ya ndo imande yange wayiba lakini wawenda kwa thio wose kio no yesi ani cia winake wethia ndo ana sube kundu bekirara na mauma obu musiene kwenyu ndende temu okala kana ka guka tuwe ya nesa kala keli tuka guka ya nesa kena kikio changai kemwe kalile museo netina kaitueka muthembi kaitueka sister sini kweli kaitueka brother lakini yuto mwese pate kisomo kianiu maundu asu mayo nabinya kwa una uo skulu kisomo cha ndeni kila kisomo theweka tikisumo na kisomo cha sukulu na inywando alamu yanite mthukume miundani muthukume sokoni muthukume makambu nene pate ithau nondo ona ebuku ithau ya asia olote uthukuma ndakeke ata ndakaye kana tigu ndi asia ni mwene twetikilana ni mulumelia family ithite yoka ulumelia thembi na enyu mulumelia mesie pate nguya ipate chao cho mukuigwa bena maundu maingi mau challenge mesie siana sito sialea usubewa amwe mainywa bangi metho mayungua withia etha ni mwanake ona ituma bitite ndamene na yulwa ni utwana etha ni mutanuki wa mukuka aitanuka na kithito ituma ikata umukia ninge utwai kotambia kutanuka akala kandela mundu zungambwita thumwai ndiweze mwandu no masana siawe ukulia tumasia mundu ngambuzi yake yeka hata itho mwana yune ukotwana kambia nakala kachao na aitha umya muthembo cio atha umya kuma kwa chamba ka wiyo kwetu kanda itha bikie ngele ndo yaje bandu ba hapana tende time mundu ainywoki na yulwa ni kwithesya tuning na moyo tumebinda yetu asomu komekwenda mundu tathamba mendo mundu ume omutheu mulungalu wese kula dunia yeke tata na ndo asitonginya masobu omusiene mululumelie ciana citu cia ibese withie ni meana mea ume matonya kwibangia mawito tiende time nondo wito wa thembi wenda ume wito wa brother wenda ume wito wa musi wenda mundu ume wina kibeti chao chake tiende time vile vile mululumelie ciana cia eitu withie ni andu aseo na ngwana yujube abandu amumuteombeka nesa tumaitu mekilia masoma mayambe ya kubundesio ndesi wandikitwe ba aitila kama twawa mundu no kwikata kunoni omwe ba weye kaliti neko ndiwa ukengo bungusu mundu ye kalie nesa amesimusi wao wewe ambiyo andu emeje kala chenye ndiao no mweye kala si na etha ni weye kaliti siana au masiaba nyene naanisa wewe mundu aze weye kaliti lakini be ola we kala na chao lakini resort wasiona no itonya kutabie kala na ingewona kana kasi iweke kuombosia hii kathukie njo indike muthemba marionette kau gaisi etwe no mutumia muku wisamba ko ya malele uambio ngenga indu ise kala na wata na no we ne resort
wona kana kaikinya kaisingisa joint manya mwene wako ni mundu wisamba malile mwaini museo nakakale kakuka volovo na yu mundu none wa muika ikata utusia yasiana ngu ai kenga ni we kaletie chao madam ngekonzisia nai no se nyane thoke tu bane father Mwololo ko umona ne ka makosa mumone kando mumukulie umundu zueta aba waki nondo enda natungokelia bala bekitata lakini ye cho usio kutandu nitende temu andu maikambe utwe inge waya utwa wandiba na mayambe ya kwikala mekalile te ya kialale na mekalile itetikilika na sangi yendoni ai sangi yichao o matonya kwikala mwikaile wa kistaarabu mundu akamesha musi wake nobo uyikata uidela oganake mwelolomeli na mwebunde sio kwenene imatukwane iwa ngawambinge kutumemene mitandao ni ngona sangi mwesungia ngamwewi ate inundu mwekuno mukita na kisebe ubo usue nemeoba meoba lakini ngewenu yakwewi ai mundu ni mundu ume na no atwa mundu ume ai mundu ni mundu mukana no atwa ichao wono bo usunu eleka ukwenyu ni muboya nanzau muboya nanzau ukalatia kwa mutu itiwa nondo yake ne yoko ai yake ne achao uko waje iya tu kwazia enanza uyoko wachao waje iya najua la wathi uboya ajuke ulunje chao witha wiboya yuke ulunja nza wingi no kathi uboya yuke ulunja nza ununewa mwaini museo yedo na mwaitu mata iskulu no mesi owe yunge wenu niwe sinenge wanzanu kanativu lakini ne nzukume na ndo meilobia na menguma aya ndo meilobia na mechao lakini naitu ona tote ilobia na nguma kele konetwa newe ne ngai na twae wanesa aitwae wachao twabunde swa mwambele lione ngai ya mombie mundu me na chao na ila ngai wako methisi atamu to muito ndamumya wau amumbie mundu monge amumbie mundu muka kiumbe ki tofauti nake kiemekele kiemedhukumile ona kiumbo tiende temu na kwa tulumelie ubunde sia wiba usuntende temu wekambe ubunde si onge utebo tubunde si ola tutuite na guo na ula tuisene wa guo na wiba ita aiwe chao nzaui ona ikalikwa nyumbani sa ubete hata kondweza kwa ne mwingito tiende temu nzaui no tonyelelie nyumba yikabala lakini kuitaba kuyeba wethia no we wachao nanye no nitembeanga ongo no maundu ndu mailie na no nisia sio mekile ya maundu nenone tengali sia twawa kibetrone mundu apingwa itangie kiwe mauta ndia ona bandu mundu ekwasia exhaust nayo yikiwe mauta exhaust ne akumya nzebe mbio na sindu ayu mwaini museo eza kulia nitembete newa aibe andu aime kwasia exhaust no utumika yu obo ne wakibindu kabisa tiende time akwo mundu thisiana ke ni mwaigwa mwilio na mokwe akwebinya maitu lakini we ana ndeto na ueloelia kana mundu nueleiwe nikila umanyitie tiende time kwa ume makuwe kombe mubunde siana ke kwitha mea ume train young men to be men train boys to become men ukethia ne mundu ume wesio ndo ume mekala kana tiwu
ganda katwike mundu utese ni wa mubai weba ogu atumia sisia yi siana sia ibese ikatwa we saloon matwa saloon methi moko thwenzue mayambi ya iki amenai na mundu aitwika confused na ndio yesa umwiwa na angewasia exhaust mwe ni museo wenda umanyana mwana akune mundu umendo twa hospitali akathimwe ni mwewa usia yesi tabia ila we na chao na ya nito emulumilia tabia ni isu sia mubai weba usu shaki ya ume tende temu. And that is why we need father figures na mwena father Mwololo na father Makundi ona ndiko nineona toa kukwenyu seminari ane makukwenyu ela moka weyanga wana imwana nimekuilulumilia itweke aume aitweke chao na yuyu nakuwe bumusie ndukanene no yukilothi na ndukatwike musie absent siaisia siana iyeana uise kana ni mosie mekalile ila ya mubai uwo. For example, ukekala niona mwana akuno muloelia ukona mwana ke nwende na kosa laini ndo bekite ata cho mubundi asinza ukwema na iloli ya kwa masokoni kwembuga mwesukuma ukona mundu ate kosa mekalilela ya ilete store tende temu uona mwana hii mwana waku ni mwana ke ana obikisi omyaka obandu ukenda umanyana kana no twikia mundu ume usia sia tabia wona tumabetele bulelo ni wa kwaku na wona mwana ke athanga elekele bagumesilete wewe amakulia kwa mwathi ndonyo manya mwana ke wose ondo begira lakini wone mwana lele ngobe obau ebinda usitwane yegara ebendo kyo yekulia ndi mwana wale ngobe ata tunazungwe maika yania andu kwenda makulia kula megire ata na mwana yethengeo yekulia ko ithali kile mulengo wa exhaust mwana ndu kile witete binda gwitete aniyegara ukenda umanyana mwitu akuno twikie ngethe noti ndo twaite hospitali utwa aba saluni akasobwa akengwa ngobe akakotwa enyu ikoka straight ugethe umalo gete nake mwendete una mbembane andu ema mwene lakini wona uma mbembane kana uma tinganga woka mpaka ndonyo ye kombe na wina mwitu akuna andu nesa ewe ekulwe ndinda ko athi ndonyo manya mwitu agwe kanite nake akeka leso na ijo gitumya ume matekire ata twa mwitu asobwa ndu bekire ata anenwe na ndwala mamu bai ulongete mu bai ulawo andi ulone umwe lulumili isiana withie ni siese mwe kalola waguo na nito nya ulea mekalile ya mekalile ngeni iteya mwekalile witu wando yu ni mwewe nundu ela mundu wetha mwetu niwe siba imundu mulasimithia maundu tekwenda nundu yu onaetha kwitumika mbesa isese sia kutanga sobo ni kana isukumia mekalile ite mya elukwito no lasima twelumye twasie aye no bo yikata andu maitwa nya kwikala nthi makatuswania makatubangia asiendo onaila itosana na maandiko matheu onaila itosana na mituo ya itu kumaten ntende temu ito mwakwa tiabu indisu iko andu to mewa mwende musobe emesi na yuno ndo no nywa asikale maito ewe sinyo mwebunde sia siana sienyu tuwo na ito tuwe mubunde sia inywonde na tuwetha twishua kana kila twa mubunde sia ni mothio kwata kwanzela ikite ata ya ilete kunga ina mwathime father ni twewa moyo nanye etikili ne mukulio ndomwe twina bata wa etikili alumu na inywe etikili mako ekombe kindly assist your priest mutethesia thembi kwa hali na mali oye ya thembi menyu na kila cho nde mena bata nacho nikana masubie musi wangai matethi nacho nikana withie musi wangai ni wathi undu bekite ata pailete kana tiwo na kwa father
kindly allow me to thank you for allowing us to experience the gift of priesthood in you. Kana mwene wa moyo muthembi wenyu ndekite neza. Na ndisio kana enyu a Kristo ni mutungie mubea. Nondo unenga Father mwanya wa kumuthukuma. Mwanya wa kumwekea mabitio menyu nthini wa chumbulo. Mwanya wa kumwithia na ekaristi ntheu. Mwanya wa kumutabia obo. Mwanya wa kumunenge ubako wa wau. Mwanya wa kumwenda. Na finally, mwanya wa kutuika muthembi wenyu. Usainguma na ngatho. No kabane thia Father mutanu. Na nasisya mwi. Niona wa yuswa mubutoni. Ondo wa maile kwetha megirara. Maili. Yuke kana okabange thia yuluchwa no kungi mwele onda bya mwana witu mwenda umine yake. Mono na kulia makuli etende temu. Lakini so far so good. Mwende ogu. Ngai nakenda musubia. Betanga nina sindu ila siananga maisha maitu. Mwandiki omwe wa mabuku eta Dr. Mutiso. Na kulia mukamba iwe ni chao. Asia ni kinyanya. Kwa edukizio sisi kana kii wa asiona. Kimena. Kiweu. Kiima. Kiumo. Chonovi. Kibodia. Kitai. Na kithetha. Ondozi wa mona bando. Nyeno niye kitai. Nondo museo mwa kwa yekwitokie ai manwa muka na mutali chekovi. Na asioka mwatisia ngumi aba katikati wa itho muka asia network. Pandu ba ulika nyumba ngokela wiyone aendete na speed cia yulu. Isebe onduto nyakwonu okethi ai. No wendie wikala atite. Lake muzeni kingendile bandu omwati ya mutunge na musi. Athi obingu hoteli wake wetha abu sokoni. Na kwa wethi ana ina natuma mukate wa kwa cha. Nake mutumia onge waendete kwenga miti. Nake wethi ana akenda unywa chai na mandazi ele ni kana kwa tebinya. Atonyela ka hoteli ni metuka mugule chai ni chao. Nake museu pando omanye kulwe chai ni mbesa siana. Ona ko ni ukulwa mukathi niki. Osa kibanga mugule chathi ko chaku. Ende ne kuya makukie sokoni kati. Ne bangite wa mukate bone kata. Kwe andu makwatiwe ni time. Na yune mweo okaundu kamwe kabata byo. Pesiendo edukezi. Pesiendo weka andu alangi. Unenea andu alangi. Uswania andu alangi. Na nisio ituma utesa kuadhimu. Nisio ituma utesa kwekata. Tiaze moka abane kana muadhimu. Yuyu pesiendo weka andu alangi. Umaswania na umanenea na nisio ituma utekata. Omondi one otau. Ende andu alangi useo no useo uka usiokea. Wish others well and it will come back to you. Thank you and God bless you. Tuchukue fursa kidogo tumshukuru Mungu kwa neno lake.